nan dam chon ha mo lungli post Thawngchimnak in nan kot kan tlai than ha thong ni kumkul la kum thum Biangreithlep ni kul Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu jing kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu thlichia ronga harnak atong mi matupi peng mi pi na chu SAC ra rani bomnak an pek na mukha thlichia ronga harnak atong mi paletwa peng chu atu tiang bom chan tu an ngei ri lo mongjua khopi a cycle a chitimi minau pani SAC ra rani an kan ha cha pakhat hliam atwari an tlai pakhuku pengka lo naga pyo so thi palian thi Russia ni myakpi bom somthum an thak mi chunga Ukraine ni kulakwa an ka thak piang na ti mi thongle thongpang dang na an raksalai Thlichia ronga harnak atong mi matupi peng mi pi na chu SAC ra rang ni bom nak an pek na Chinram kul chunga mukha thlichia ronga harnak atong mi matupi khopi la lailen pi khopi a in arok mi pi na chu SAC ra rang ni matupi khopi hol a anton nai bom nak an pek na tia thai si Chinram kul matupi khopi la lailen pi khopi na chu mukha thlichia ronga harnak atong mi na in chungkhar zal somsri cha aidin le thil repol an pek na tia tual chungmi pakhat ni da matupi times a chim Hi ton pum nak chu SAC lei in Chinram kul lutlai tu winchi Dr. Vunsuan Than le runven nak lei a tunvo angai tu second general yatza chon na tel in SAC ra rang boizik na ni to pi in bom nak an pek na hi SC tia kan thai mukha thlichia ronga harnak atong mi paletwa pengchu atu tiang bom chan tu an ngei ri lo Maini leili a fak ngai in a rang mi mukha cyclone thlichia ronga Chinram kul paletwa pengkom sami pengchung mi pi cheu khatna harsat nak an tong na in nihin ni tianga bom chan tu an ngei ri lo tia thai si mukha thlichia ni sami khopi biakin mi pi in pariat rol ruk pani siang in pakhat le sia mate an umnak in pani a ro chupina dui khote biak in pani le mi pi in pruk zong an rok alingwa khwa zonga mi pi in cheu khat an rok na tia thai si paledwa pengchunga sami pengthen mi chong hunram thluan mi pi in na le biaknak lei building arok mi atam na hun asi paledwa pengchunga biaknak lei he ape tlai mi building pani siang in pakhat si in pakhat le mi pi in zani lakul an rok tia chan karlak paledwa pengkom uknak shroina council ICNCC ni thancha chwa SAC ra rang ni alon cha mei ni hlei ruka khan Chinram kul paletwa pengchu kaukek harnak atong mi na cha zin a tel chi in thong than nak atwa na in harnak atong mi pi na sina bom chan nak zai man atwa ri lo te thai si Thinlung leidam lo nak angai mi nungak chia voi tam ngai atlai shem tu pa chu TNLA ni dan tat nak atwa lai Sian ramkul chak lai nam san peng long tau khwa a thinlung dam lo nak angai mi kum hlei ruk nu ngak chia voi tam ngai atlai shem tu pa mai hlawing kumkul la kum thum chu mai ni hlei sri a TNLA ni antlai i upadining in dan tat na kan to lai tia the National Liberation Army TNLA ni chathan achwa mai hlawing ni ma ngak chia chu thong ni kumkul kum ni kum December thathokin thakhata voi khat an khwa siang na au in atlai shem i ngak chia nu chu fa apoi cha a an thai hi asi tia thai asi Tlaishem atong minu ngak chia hi atlatin ronga mi ni an chon zonga mi alet lo mi asi a umning adan cha a anula pani cheknak an to I fa apoi chu an ngal kho anula apani an lem soi nu longa amma khwa asimi mai hlawing ni atlaishem chu achim phuan tia TNLA ni chathan an chwa mi chunga an langtar nungak chiani apoi mi afa chu thathum asi changte thai si TNLA ni alwan cha kum thong ni la kum kulakum khat April ni khat akhan kumtling lo ngak chia atlai shem tu pakhat chu thi dan an rak pek bal changi mizapi maya meithal in an rak ka tha bal changte thai si pakhuku pengka dauna ga pyo so thi palian thi makwai ram then pakhuku le kama khwa kar a shimakan khwain arak chuak mi SAC ra rang kutang pyo so thi le tol chung PDF kar ka dauna ga pyo so thi pali an thi tia pakhuku pengkom battalion hlaithum in tonwo ngai tu pakhat ne chim maini le rezan le simulam pakhat tuka pakhuku peng chongkwa kholu laya anika hi si pyo so thi pon ha chu ani thu na khur chungan umleo a kan mu na cha a kan ma leini kan ka masa na amun lila a pyo so thi pali an thi tia achung lei upani achim
hi ka daw nak chu pakhu khu PDF tang ti phun hi ibom in an ka na I PDF lei chu him te in nu an pil kho than tia than cha an chwa Mongyua kopi a cycle achitimi minau pani SAC ra rangni an ka na cha a pakhat hliam atwari an tlai main lai kwa zinga sakain ramthen mongyua kopi bungsu lampi a cycle pakhat achitimi minau pani na chu SAC ra rangni minung pani cycle ni chititin an ka na minau pakhat azam khona in adang pakhat tu chu kwan ni akhen cha hliamma atwari SAC ra rangni an tlai tia thai asi Minau pani na chu SAC ni tlai antim na I anzam chulio a SAC ra rangni mai thalin an ka na hi asi Minau pakhat chu azam khona in pakhat chu kwan ni akhen cha hliamma atwari an tlai tia tual chungmi pakhat ni people springa achim SAC ra rangni alwan chia mai ni hlai re zonga moto akhal tupa na moto thalang onlo in na kharti in anka chunhu a an tlai antuk anvel tia tual chungmi na sin in thai asi Mongyua kopi chunga SAC ra rangni umhun an khornang hun ma chu tual chung siam tlai phuni athli thup in an fu na I pom he mai thal he an ka langmang na tia tual chungmi na sin in thai asi Thlichia ranak ninga tianga SAC chawzani Myanmar ram chunga UN lu nak nol aperi na lo UN zung in har atong min ha bom na kongkaw tolrel tu OCHA na chu thlichia ranak ninga aluan changna in SAC chawzani Myanmar ram chunga lu nak nol apek na lo cha a pezul in kan chim chon leo asitia OCHA ni an langtar Thlichia ronga Myanmar ram minung tingkhatla songa tok harnak antongi electric maile pe tlainak zong athat lopin a dasi diesel zong an har leo asi dinti thiang zong an her I thudir nak muka CI le dinti rol zong an her leo asi tia OCHA ni an langtar alwan chia thong ni pariat mai thla chunga Myanmar ram a arak changmi narkis thlichia ronga harnak atong min ha le UN phuna chu ton nak pek du lo in an rak khambal na Pating khwa pa pakhat lam chunga athi covid zot nak asilai khwami anthina phang Erawati ramthen pating khwachung maini hlai kwa zinglei a pa pakhat chu lam chunga atluk in athi cha a khwami ni covid zot nak asiswalai ti in thin phang in an umtia khwami pakhat ne chim athi mi pa hi kumsom li tuk asi apum chunga hliam ma zonga umlo cha zeironga da athi ti mi thai asiri lo kan hu ka in atho umti lo covid ronga mo asi zong kan hal lo arwak chu mi bom chan tu na le palikni sizunga an kalpitia khwami pakhat ne chim alwan cha machla chunga Myanmar ram chung nilin tuk ronga ro lopi in tuk in athimi an raktam erawati ram then chunga kol ti toi poidi nu in covid zot nak in minung pakhat athi tia kan thai Russia ni myakpi bom somthum athak mi chunga Ukraine ni voikul la voikwa an ka thak piak na Russia ram ni main hlai red ni a myakpi bom somthum Ukraine ram a an thak mi chunga pakul la pakwa chu myakpi bom khamnak thilri mangin kan ka I kan thlak piak na tia Ukraine ral kap chimphon nak nol angai tu pakhat ne chim Russia ram myakpi bom thlak mi ni Ukraine ram chung sezung pakhat akhen cha minung pakhat athi I pani hliam an tor tia achung lei upani achim chap Tuzing kan thawngchimnak chuma velin kan dong tari lai lungmuli post thazang akan pe tu nan di lak chunga kan alom tuk lungmuli post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe ra kan to pyak choding in kanin som na